Assalamualaikum, basahin tayo surat So dengan kitab ini biak tuli Dr. Samuel Tan. Awal sulat dengarkan paduka pangian Encik Jamila harap patupa Gubernur Sin Tuba So Santa bahwa ini surat rayaun sifatnya pata bang pamun itu menjadi betul yang biaksannya bahwa ini surat dain hatai manghudmu ing paduka pangian inci yaun ca yaun jim tuin tumbuknya inci Jamila dumatung mari dalyaun sabang pagbasa mo madi sa menjadi sab mari hatay manghudko ing gobernador di Hatiyanggi mag pahati aku kaymo biya yaun hamzah yaun biya sing surat tunay sa binra sifatnya pata surat piyadamu ha anakmu kaaf mim ing sultan wala na makaabot iyadtuna katulak ito na nakatulak kapuan nag panayam pa nun ya mim panayam pag number 2 rin kung makarang basahan panayam kainda iri aula na isab ing anakmu himawalil wala pamaka datung dain hakapuan diinda kuman sila makadatung ampa ipasambag kaniya ing suratmu iban isab mamariksa aku bang bunal mangi hamzah isab mangi ing parasahanmu bang waida ujulku ampa tumahay daing dan tumibaw da ako tuud mari hatay manghud ko liu dain doon salam duaa kuman sam duaa da kuman ako kaymo tamatul kalam